Salat Jumat boleh tak diganti zuhur dalam kondisi apapun? Sakit keras, di ruang ICU, itu tak bisa salat Jumat. Pak, bapak jangan keluar rumah sakit ya. Ya, kalau saya keluar, kalau bapak keluar rumah sakit mati nanti. Tak boleh. Dalam keadaan musafir, payah berhenti naik bis, maka dia sholat sunat, itu boleh. Banyak yang mati nampaknya. Jadi jangan tinggalkan sholat Jumat. Man tarakal jumu'ata salasa maratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, menyepelekan, tidak ada unsur syar'i, bukan karena sakit keras, bukan karena musafir, taba Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya sehingga hidayah tak lagi masuk. Mudah-mudahan kita selamat dari hati terkunci insyaallah. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka terkunci, wa ala sam'ihim, telinga mereka tersumbat, wa ala absarihim, mata mereka tertutup. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, pekak, tuli, bisu, buta, mereka tak lagi bisa mendengar ceramah, pengajian, tak masuk. Kalau dulu disampaikan 5, keluar 5. Heran saya dengan orang ini, Pak Ustaz, sampaikan 5, keluar 5. 5 telinga kanan, 5 telinga kiri, masih lumayan. Mungkin ada yang nyangkut 1. Sekarang enggak, masuk 5, mental 5, 1 pun tak masuk ke telinga. Nah,